uko ingendo yawe ntimugire ubwoba sindabona u Rwanda n'u Burundi ko bazogwana ndasubira inyuma ndaza kumwitegereza neza mbona ariko aravuza kweli wenyene gitari yongera aririmba ndamuha amafaranga ariko avugiriza mu muhanda uvuza gitari muri bandi yanje nta ni cya gatanu afise cy'uwo muntu uyu munsi uri Umurundi uri mu Rwanda wenda uzi n'ukuntu muri no minsi bimeze hagati y'u Rwanda n'u Burundi ubu ubona nta ngaruka byakugiraho kuba uri Umurundi waje mu Rwanda urataramye n'abanyarwanda. Hello ladies and gentlemen, turabakunda cyane tubahoza ku mutima nkuko nabibabwiye abari MC Lilios muri kumwe umunsi ku munsi. Murabizi neza ni kuri Saneza TV show nk'ibisanzwe, nyaruka ukore subscribe, share and comment kugira ngo udacikwa n'ibiganiro twaguteguriye umunsi ku munsi. Nongera kubibutsa ngo tell your brothers, your sisters, boyfriend and girlfriend, and mothers, family and friends to come and join the family ya Saneza TV show. Hanyuma rero kuri kamera zacu uyu munsi turi kumwe n'umuntu uba nje nahoze nifuza kukubona kera. Karibu kuri Saneza TV show. Murakoze cyane. Urabizi ko Saneza cyane. Yewe. Urasa neza, uri kuri Saneza, urumvino ni munage. Imana yabwe icyubahiro. Amina. Kidumu Kibido. Abantu bakimara kureba kuri micro byanze bikunze bahita babona ko ari wo. Kidumu. Uyu munsi uri mu Rwanda. Yego. Iyo utari mu Rwanda byanze bikunze hari amakuru y'u Rwanda ubukurikirana kuko akenshi uba uri hano. Iyo ugeze mu Rwanda wumva ufite spirit imeze gute? Spirit yawe imeze gute? Urabona nje ngeze nk'ahantu runaka naba mpakumbuye. Wenda mfite ukuntu nakiyumva nkihagera wenda ntasanzwe mpagera. Wowe noneho iyo uri mu Rwanda uba wumva uri hehe? Uba wumva umeze gute? Mba ndi muhira. Mbona ko zinanye na buri wese duhuye ko nakigwa swat ninjiye muri media mu hoteli umuntu wese nsabye service for example natakaye ariko aransubiza ikibazo kwanza guseka arakwishimira ukazubona akiyambwira genda gutya kata gutya ucubabona ari chapa so ano ni muhira ni mu rugo so suno musi si hirya ejo abanyarwanda banyikundiye kera barabizi ko ndi Umurundi barabizi cyane barabizi uyu muntu uko ni Umurundi araba mu gihugu cya Kenya barabizi yego barazi yuko ibiganiro vyanje barabikunda bakunda ivyo mvuga kuko bazi yuko mvuga shiritunishura ivyo mumbajije na nigakeje nkwepa ikibazo kuko mu mutwe y'uwanje ndazi ivyo nishura byubaka yego cyane byubaka uri legend mu ndimi z'icyongereza niko bavuga cyangwa se umunyabigwi mu rurimi rw'ikinyarwanda umaze igihe kinini cyane muri uyu muziki uzi imvune zawo uzi ibyiza byawo uzi ibintu byose biba muri iyi industry tubamo buri munsi ku munsi Kidumu ni hehe wigeze ugera nk'umuntu umazemo igihe kirekire ukumva wasubira inyuma umuziki ukawureka? Muri 2004 nari niciye ngaho i Kigali umugwi narimo wari warasambutse hanyuma ndaca ngaha kabisa morali iri hasi ngira ngo nuvuga sorry gato umugwi abantu bashobora kudahita basobanukirwa icyo ari cyo. Umugwi ni orchestre umugwi equipe ngira ngo ni group cyangwa se nico kimwe rero wari wasambukiye Dubai sasa ndaza ndonga ikiraka ca mbere cyo gucuraranga ubwa mbere mu Rwanda muri 2003 ariko nta yindi diri yari ihari
inyuma y'iyo concert nagomba gutaha aho nsanzwe mba aho naho kugira ngo nshobore kuhaba nategeza kuba ndi mu mugwi canke muri bandi yanje twari rero ico gihe ndibuka ndi Bujumbura nashoboye kubona visa yo kuja mu Bubiligi ya mbere ndagenda ndacuraranga natumiye n'umunyakamerun ubu agwaye yaronse ico bita stroke canke AVC mu Gifaransa uyo munyakamerun yarafise umugore w'umunyarwandakazi barashoboye kuntumira mu Bubiligi ndagenda ndasunika imisi nyuma yo ngaho ndonga iyindi invitation yo kuja mu Bwongereza ndagenda mu nyuma rero ndagaruka i Burundi nagarutse kubera nari mfise abana bari bakiri bato hanyuma n'umugore ico gihe twabana yego sinashaka kumuhemukira ngo dagiye ndamutaye ico biti buraya ngo kuja kwiripura kuja kurondera impapuro gira mahitamo ariko nari nahuye n'umunyakenya mu Bwongereza arambwira ati you are very talented to stay here in Europe go back utangure bandi yawe urumva ko kantu yari yanekera impanuro nkizo ndazi Bujumbura ndibuka ico gihe ko naguze imodoka ndayikoresha mu gutraveringa yego ariko mu gutraveringa canga uca i Kigali ahantu nari naje nakigonga Michael Jackson sasa ndahaciye n'imodoka sasa burya ubuzima nukwiyakira wemera ivyabaye hanyuma uce wi organizinga gushasha yego Imana yo mu Rwanda ikindi kiraka cyo gucuraranga mu irahira rya president ubwa mbere wow this was great byari sawa hanyuma aho nyene kandi ndo ikindi kiraka cyo gucuraranga na Lucky Dube kera cyagiye Stade Amahoro ubwo ndagiye namaze kumenya ko ndose deal yo mfasha gusunika imisi shika ku mupaka wa Uganda na Kenya witwa Malaba ya modoka baranga ko yinjira biba ngombwa mbura n'umuntu avuga ururimi rusa n'ugw'iwanje avuga ikinyarwanda wo muri Uganda agira za clearing arambwira ati reka nyikubikira imodoka ugende muri pange ngeze muri Kenya ndonga umuntu acayigura mu Burundi imodoka ya modoka biba ngombwa yuko nje mu vyo kurahiza president ngaha ndayihitana ngahiya petit frere yari yaje avuye Bujumbura arayitahana je nikubitira amafaranga kuri Lucky Dube irahiza rya president yego cyanda subirayo rero muri Kenya ndi determined tanguza umugwi witwa Boda Boda group utangiza irindi tsinda niyo groupe tukiri kumwe n'ubu wow sasa ico gihe morale yaraja hasi kumva ko nshaka kubivamo ngana regret igituma navuye mu Iburayi ntagumye so ivyo birashika uhuye na hardship tegeza kuba ufise amahitamo abiri kuba resilient canke ku giving up sasa rero ndivyakunze kungira giving up nagumye mpagaze ndagwana navyo uno munsi ubyiyumvamo gusa noneho rero nyuma yuko wanze ku giving up urakomeza uravuga uti utangirana n'indi groupe cya gitekerezo wa muntu yari yaguhaye uhita ugikomerezaho ura avance hanyuma reka wenda nze kugarukaho inyuma ku ndirimbo zawe za kera hari indirimbo zawe wakoze za kera zirakundwa cyane n'abanyarwanda hariho natwe izo twagiye dukunda ku ishuri ukazajya uzandika nanjye kera arizo nanditse abo rero sasa nibo bitwa subscribers bukuri b'umuntu yego niba uzobona muri concert ejo baje kureba umuntu kubera ko icyo gihe baba baramukunze ndashaka kwibaza igihe watangiriye ukora umuziki kugeza uyu munsi ni iki gituma
ukipinga personality yawe yo gukundwa n'abantu kandi ukaguma hahandi udasubira inyuma kuko tuzi abantu bakora indirimbo zigahita zirangira ntizibe zigikunzwe cyangwa uwo muntu agasa nk'ugira igihe abantu batamukunze agakora ibishya akaba aribwo bamukunda ni iki we gituma ubika iyo personality yo kumara igihe kinini nawe icambere kwanza simfise ibintu vyitwa makavyo nta n'ivyo nzi ukuntu babikora akavuyo canke bavyita gute za beef n'abandi kugira ibibazo n'abantu canke creating a story behind the scene ifasha ya ndirimbo hari abakoresha abagore za ibindi vy'ama influencers ntavyo nzi personality rero no muri Kenya benshi bararindiriye yuko yikubita hasi barabura nagumanye values wanje hanyuma ndafise ikintu muri jewe cyo kujya bike nkajya kare yego bikabasha kugufasha noneho gupinga iyo personality yawe noneho reka ninjire muri rusange tuzi neza ko igihugu cy'u Burundi n'icy'u Rwanda bivuga ururimi rurasa byanze bikunze igihe umurundi ari kumbwira nubwo ntaba ntarabaye i Burundi nabasha kumva ibyo ambwira kandi igihe umunyarwanda muri kuganira nawe wabasha kumwumva ukumva ibyo avuze hanyuma iyo urebye entertainment yo muri Burundi niyo mu Rwanda zitandukaniye hehe simona ko bitandukanye ubona byose ari bimwe ari bimwe yaba muri gospel abo ngaba baja mu Burundi Apollinaire yakunda kuza mu Rwanda cyangwa Dudu yego Israel Mbonyi yaragiye i Burundi yego wabandi b'abakobwa baririmba Dorcas bamaze kujayo yego so muri Sekira cyewe ndaza Brice akagenda ba Soul yitwa Kenny Soul yaragiyeyo nibaza yuko nta sindiko ndarondera difference ngo bitandukanye byose biri kumwe gusa arabashaka kubikora kujya kuri indi level cyo navyo biraboneka akaba n'abandi bavuga ivyacu bigenda buke buke bikitonda ivyo navyo ni normal no kwishuri hari uwa mbere hari uwa nyuma siko bigenda yego hari ikibazo gatoya natezeho amatwi gato nibajije kuri mu Rwanda dufite abahanzi batandukanye Kidumu wakoranye n'abantu korabo hano mu Rwanda ariko abo bantu bamwe hari abatakiri mu muziki hari n'abasa kandi tubafata nk'aba legend kuko n'indirimbo zabo turacyazikunda ko baririmbaga neza bari n'abahanga cyane hari abatagikora uwo muziki hari noneho wenda na bamwe bawukora ariko uyu munsi dufite abandi bahanzi bashyashya kuko industry yo mu Rwanda ivukamo abahanzi buri munsi ngira ngo nunabireba ukurikije igihe udaherutse hano ubu ngubu nubona nanone urongera wumva abandi bashyashya hanyuma iyo urebye mu bahanzi bo mu Rwanda reka tujye wenda ku gitsina gabo ubu ubona ari inde mwakorana collab uwo ari we wese whoever will come to me you are flexible ubwo no ku gitsina gore nabo nuko ubwo mpise ngaruka inyuma numva ku kijyanye n'ahantu washubije kuri BNB urimo kuvuga ngo abahanzi bamwe na bamwe mu Rwanda yaba ari muri rusange no mu Rwanda natwe tujya tubyumva hari ahantu wavuze ngo abantu bafashe urwego rwa entertainment yabo cyangwa ibikorwa byabo bakora cyangwa umuziki wabo batangira kumva yuko bari hejuru cyane babaye ba Michael Jackson babaye bande hari umuntu mwaba mwarahuye nko mu Rwanda ukeneye gukorana nawe bikagorana hano sinaje kuvuga amazina ariko abaririmbyi turiyizi turazinanye abifata ibitangaza turazinanye ariko kubwanje ku manuro yiwanye nacyo bimaze kuko harabakunda imibare igaci batuma bajajinga abantu
wenda ariko ndibiyumvire gituma umuntu atinze gutya nawe ne bizomugora no kugira icya gatanu cy'imyaka umuntu amaze. So impanuro yiwanje nuko boba humble. Kuba humble. Just be humble. No matter how talented you are, there is always a better person to you. Yeah, exactly. Yeah. Uko wibaza yuko you are very talented, somebody is better than you. True. You are not the first and the last. Yuko wibaza yuko wewe uri intango uri iherezo. No matter how talented you are, a better person is in the corner watching you. Hari umuntu uri kureba ibikorwa byawe. Yo, kandi abizi gusumba. Wigire ngo urafise amashowbiz, ngo wagiye gym, wagize ibiki. Bo, ndabizi bashaka kuboneka neza. It's all good. Baracari bato. Yeah. But bazi bari iki kintu. Je, hari umunsi nari Ubwongereza. Ndagenda numva gitari ivuga neza we. Mvuye muri ya matreni yitwa underground train. Yeah. Fisa gasakoshi kanje numva umuntu avuza gitari aririmba neza kabisa. Hahandi wumva uti oya iyi ni record iri kiravuga. Ndasubira inyuma ndaza kumwitegereza neza mbona ariko aravuza kweli. Wenyene gitari yongera aririmba. Ndamuha amafaranga ariko avugiriza mu muhanda. Uvuza gitari muri bandi yanje nta ni cya gatanu afise cy'uwo muntu. Vyace bituma niyumvira cyane ndavuga ndi nimba umuntu avuza mu muhanda avuza neza gutya gitari. Twebwe dufise za bandi zijya gucuraranga abantu bakadusarira. Twayika Imana kugira ngo turonke iyo favor. So kuvi naciye ntahura yuko being humble is the only way, in fact is the way to go. Wari umaze kuvuga ku kijyanye no kuba abanyafrika dufite ikibazo cyo complaininga kuri buri kintu cyose. Mpita ntangira gutekereza uyu munsi uri Umurundi, uri mu Rwanda, wenda uzi n'ukuntu muri no minsi bimeze hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Ububona nta ngaruka byakugiraho kuba uri Umurundi waje mu Rwanda urataramye n'abanyarwanda? Ni kibazo cha politiki. Sasa ivya politiki kenshi bitorega umuti muri politiki. Ni kuvuga ngo politiki twireke na politiki nta ngaruka bishobora kugira kuri entertainment yacu kubibona. Ntimugire ubwoba. Sindabona u Rwanda n'u Burundi ko bazogwana. Bazovugana bizohera. Nimba ariyo declaration de la guerre canke declaring war iba yarakoze kera. Kubera ko bashoboye ku holdinga on, there is a room to talk to each other. So it shall happen. Ngacambaza nawe i Burundi biciye ku channel inzi. Can I go to Rwanda? Ntangorane. Nta munsi ndabona umutegesi w'u Burundi ambuza kuza. Nta munsi ndabona umutegesi w'u Burundi ambuza kuza hano. Niko naje navyibaza. Waje urazi? Reka ndakubarira umenyere hakiri kare. Je ibintu byose mvugira ngaho. Mvugira ngaho. Utinya ko novuga ngo nziza ngaho. Oya, naramubajije, is there any problem? Je namanigiriye mu Rwanda ati ntangora niko yanyishuye. Sindiko ndabesha ku izina ry'Imana. Reka dushime cyane ko wayitabiriye kumire Kasariza. Murakoze cyane, murakoze. Reka ronje guhura na GNZ. Numva ngo barafise ngo ibibazo bagira bambaze byinshi cyane. Ye guhura nabo. Nejo hari gitaramo. Numva naniwe, numva ndiko ndaribwa mu nda, I don't know. So ndizeye ko atakintu kibi kihari. Kumwe nawe. Hanyuma ni Sanija TV show muri kumwe na MC Nigeze nk'isanzwe. Twishimiye umunsi ko twabashije ko turi kumwe na Kibido. Bo numva nameze neza. Umbabarire ariko
uraze ejo nje kurondera utuguvu kutwejo nta kibazo uko ingendo yawe jalousie irisha abantu ingoma mu gitekerezo byawe urakoze cyane